Mbukelo Makhiwa TV sisasekhona ke la eSandlwana la bekade eqhubeka khona ke umcimbi wokubungaza ke impi yaseSandlwana seliphethiwe ke usuku sekhulumile ke isilo samabandla onke uMisizulu kaZwelithini kodwa ke iqale kwakhuluma ke yona ke indunankulu yala kwaZulu Natal yagcizelela ke ukuthi ke bayasibona ke ihlava esibhekene ke nabantu besifazane ukubulawa ke nokuhlukunyezwa ke kwabo abantu besifazane. Silo esikhulu ngikhala kakhulu sifo esihlasele abantu bakho ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokubulawa kwabo esikubona kwenzeka ngazo zonke izinsuku. Kodwa nginethemba lokuthi lokuhlukunyezwa okwenzakalayo uma ngabe njengoZulu noma njengesizwe simi ndawonye singakwazi ukuthi siqede. Uphinde ke wadlulisela ke kusoke isilo ke esithintile kudaba abantu abaningi kade beze ngalo la olithinta ke bona ke abantu bokufika ke ushilo ke uMisizulu kaZwelithini ukuthi ke amaphaphu phansi basikhona ke abasakulindile ukuze bakwazi ke ukukhuluma kahle kodwa ke ushilo nanokuthi ke inkinga esibhekana nayo ke la kwaZulu Natal odade wethu okuyibona ke abaqoma ke abantu bokufika ukubaluleke nalokho ukuthi ke ubaba wengane yomuntu yokufika akahambe bese kusala ke yona ke ingane. Zulu mnyama kakusiqali lokho abantu bofika kulelizwe kumdlokombane yayikhona lenkinga sedlula kuyo isikhona ke futhi manje ngesikhathi sami. Zulu mnyama ngisho ukuthi kase kucwayi lokhu udala umthetho ngisacela ukuthi nginithembise nje into eyodwa Zulu mnyama bengabanga umsindo onke amagubu omhlaba umdala lo msindo lelizwe leyindawo akho umuntu othinta lelizwe kuKwaZulu la uthi wani phela abashana sekukhona abashana bethu manje kumele sihlale phansi Zulu mnyama ngesichitha ingcubunga